Itia sat lang ke tok din je potha Karbi Anglong Autonomous Council iam Richard tok bi pen pherang kya mai ki pha. Hanjang nang so sarbe he malong lang tok chomon kan ke paman pa. Deepu Athletic Academy pen HSLC la pen HS ke pas atma phan kar chopo. Karbi Prime Tha Birta long pen kado kabya phanta me cardon na pajrikla. Tang tepini Karbi Prime Tha Birtang ton pen arjui tha. Common University Entrance Test asat lang ke tok dunji also maratama phan CEM Relief Fund pen si akira pidun popusi Herang kiamai ke padopona hot education iam Richard tok bi pen pangdak. Sami kibangziar ni itum Karbi Anglong Autonomous Council pen itum CEM Dr. Tuliram Ronghang ki claim pon ki thek pon long kali bonta akam pen alam pen jot kali alangli a vision kamatha pen ajo kamunthi dam pen ajo ki claim pon pinar an thek pon long lo la pen non itum metric a result pen chinglo la pen higher secondary a result pen chinglo sami mission a result itum fan thek pon long lo Dr. Tuliram Ronghang alangli kepare a suggestion pen alangli nangethan dem pen a joksi quality education wan nangji Karbi Anglong lo pu kelang pen a joksi itum mission 2025 fa sami itum tempon bom la pen board 11 blocks do education board chairman itum pipon nong lo jatize education quality kelang ponthek ji afan along tin a constituency a block tin mastami si chairman atum fan bak konsi pine kadure do alang tum pen school along desks bench pen kelele school uniform kelele la pen books kelele jongsi la hai do pen tamte hala tu ma chairman tu pen si itu ma fan details IS office mate nili fan sami na pachi pon la pen hai pen si tu kam kem pon bon education ahin na ke paprang pon ji ke claim pon thek ji afan itum Karbi Anglong Autonomous Council pen bo I pon bom lo laso apu thak itum koson si ke claim pon thek ji afan education a hit abang higher secondary ke pasa sumara tu CUET made Central University Common Entrance Test laso CUET a exam ke tok damji afan penang an akisum dulu pula so lam ke bang idum social media pen kape hin sami itu mana pacini lo itum center dak di fulong made Karbi Anglong long happy day pen so penangana adimalong bang lasong lo asam long bang long yer kem itu lasong mong pen Guwahati Kolaghat Tezpur Silchar lapen Dhimaji long yer kem ni adim long do lasong mong pen sini tum also maratum non exam ke tok dangi atum ke Karbi Anglong pen 4572 student do arts do commerce do 492 commerce lapen science do 770 student lapen west Karbi that is Karbi Anglong okay non west Karbi Anglong bangke 1463 commerce bangke 25 science mite west Karbi Anglong bangke lahai asomara tu not CUET kitok dandi afan Guwahati punon Jorhat punon nohole tok dandi pasane CM sar alang di nilifan fun pensanin ng cicak cingki cithat pensi je Karbi Anglong Autonomous Council CM Relief Fund pensi pipon po latu mafan ke dam ke bang do ansami lapel ijo ke do afan itum council pen biarpun po matro alang tu nang apply nang po
laso ke apply pen lai tum la to fan tangka maha ko an ma ke sami CM relief fund pen itum people po lake CUET ki pidunji lake non se akimila pining na se introduction lasi ke bang ziar ni afana bangke nitum on process claim bom lo laso fan ke process ke dilhi long si apply na ko hada pen si itum apply na ko nitum education secretary do na pen itum additional director do atum fan se already nitum discuss do lo meeting do lo laso kutha on process lo pining ke avilo tema takiwan ziar ni bangke itum dakar bem long long si laso exam submit di long po jong si kar bem long dong si itum long dolo di fuang bom nani dolo potante 4 district ambong it's example like Hojai di Mahasau West Karbi Anglong la tuman ke dak di fulong bong si exam ke na laso CUET exam ke lang pilong po laso laso fan communication of kidam ke bang kisum ki joy ke the fan itum on process kem bom lata itum CM sa na ping khada ting sing tu non dak kem pon Lakhain ko rahini Sarupothar MAC constituency ke parlo Hanjang Nangso Kamalakanta be Arangmekar Sarbe ahem Karlitang Kanya be asopo adakwam so ahemalong langtok jomongkan ke kana jamek ke pamanpo Kedamtang aru niphai kep ar nipen aru niphai krepli ar nian pathek ponlo Lason si jameka teng aru niphai kep ar ni rekpi choran ke chor terika rong ke tong cheng basana hemalong pen la pen ru ki hum ke bar pang cheng pongsi cheng pi ki the pen cheng lo isi pen isia sayang deng padopon mo kar hi jia phai ani hu la ke karlitang kareng kisopi ani hu sar rajesh kilin karlitang bor sing be ani hu sar kangbura tiso karlitang ram sing be ani hu sar dilip tiso karlitang priti rong pipi ani hu sar gojen timu karlitang kareng phangchopi ani hu sar punaram ikti karlitang moniram be ani hu sar hakim rongpi karlitang plengsar po be ani hu sar toroni rongpi karlitang rinti be ani hu sar rajesh rongpi karlitang manim bepi ani hu sar longki rongpi alang itu ma phan chom rong me chom rong so para plong pa me ja phan langtuk chomkan ke kana sai rek pong Karbi anim rokom haku penon an ke klem bek nang jia jutang ateng pen ke cheng sia jo kanso ke paduan kantang laselang litum adona rab jirpo jirpi je photero atum do na phangse dame bangso achomkan mesen pen nang ka chetong don pen alira lona ki pidun jia phan sarbia hen pen joning report Hanjang Nangso pen Bisnu lethe nang kilo birta Aruni Phaikre Siarni Kasa Stadium along Dipu Athletic Academy pen Bangkri C HSLC pen HS ke pas atuma phan kar cho aja mekedeng pona birta kat news asem along birta nang pali Bangkri Siatum Lucky Sangmir Teronpi, First Division 1 letter in Economic, Risita Das, 3rd Division, Sarbong Rongpi, 2nd Division, Asik Ronghang, 3rd Division, Surajit Gayan, 3rd Division, Prem Pun, 3rd Division, Samdown Basamatari, 3rd Division, Augustine He, 3rd Division. Lapen HSLC Pen, Larlin Timongpi, 2nd Division, Kazir Milikpi, 2nd Division, Lapen Ria Keop, 2nd Division, alang litum hen apora teng penazara saile claim chipaduk lo pulutangte kiunia son avipu sami sangmir teron pipen paklang pon sports ajoine class dun vera port chelong lepin bon setame HS asat lang along Dipu Gulf College pen first division chepalong dosi degree angteng kacholi dun chia phan towar tet hopam lang Bangso kar jomai pokhila TP pen ke japonalong ex Kasa Secretary Hangsing Rokpi, Joy Singh Tongbi ex Karbi Lamedamai General Secretary, Mount Everester Khorsing Terang, Karbi Lamedamai Office Secretary Harsing Tongbi,
Lapen social worker Ranjit Paul atok chatong dosi my mesen exam jin pen pechupo. जब एग्जाम का प्रोसेस है ना स्टडी का प्रोसेस मुझे ऐसा लगा कि ये पढ़ाई है ना इजी है बहुत इजी है जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हाँ मेरा गेम हो रहा है तो मेरा पढ़ाई नहीं होगा या पढ़ाई कर रही हूँ तो मेरा गेम में मुझे दिक्कत आ रहा है जब मैं पढ़ रहा था ना तब मेरा स्कूल में मेरा अच्छे से जा रहा था और जब इधर मेरा अच्छे से जा रहा था और प्रैक्टिस के टाइम भी सुबह प्रैक्टिस करता था शाम को प्रैक्टिस करता था दिन में पढ़ती थी रात को पढ़ती थी रात को 11 बजे तक पढ़ती थी फिर सुबह उठ के प्रैक्टिस जाती थी वहाँ पे रहती थी तो थोड़ा ईजी था और आज मतलब लाइफ में भगवान को या सिचुएशन को मैं थैंक यू बोलूँ कि जब मेरा 12th था मैंने क्लास अटेंड नहीं किया लेकिन मैं हॉस्टल में थी तो मुझे पढ़ाई करने का टाइम बहुत मिला फिर मैंने यूट्यूब में बहुत यूट्यूब से बात बोल सकते कि यूट्यूब में मेरा स्कूल था यूट्यूब में मेरा टीचर था उससे काफ़ी मार्क्स आए और मार्क्स के बारे में मैं बहुत डिसअपॉइंट फील करती हूँ अपने आप को कि मैं शायद प्रिपरेशन में शायद कोई गड़बड़ हुई या पता नहीं किस चीज़ में मेरा उसमें थोड़ा अनसफिशिएंट हुआ वो मुझे Karbi Prime ta birta bangke kangto niklo kado kabeta me do metak me kurwang.